Yamamo akwaba. Afe kasebo no enchiremu ankasa enien. Yasha kasebo na se a. Yasha se emfamfiri asante mantanem. Ne nkonko pie mu asokwa district court. Na nka beto dwa echirem se. Na nsemo na beto dwa so kopie mu anraga ne wo asante mantanem mu a. Emaye wo mienu bi ebo moden sabe atwe knife. Ede for machi. Ede wa abrante bi a ne din ade Dennis owusu ansa. Ekunu ya mansam we be ya asem bi a. Emu be ye kanapa wanka bupuru echese o man Ghana mu. Mesese de nsem ko ba ye ne Ghana de hye na bebia na mo se FM ye kirem se ei. Nanso ma ya mienu. Etumutumi nya kokodo twese kan. Ede o man kasa. Madamfo ekunu twene. Dabi ense ne be ye pa o man Ghana nanso se amekese no. Asakwa de Scott ahyese se ama ya mienu no monkoda afiase. Kese ne o monkotwema posifu akate. Enko pem Yakobon Adwoa bosume ye wo ne de toso aduonu. Na mo samba pem wo court na court entani wo masem. Na Ghana for baka yansem nya se eye Dennis owusu ansa no oye obi a nansan ya da adeham kwatwe BC so hwe na oka ho bi nanso no no anakasa emaya mienu om ya nankofo edi agrosa obi nim de firi soro ba ya ebete ba ya ho ba ire ntiam akese nti emaya ebutumi kofu ya atwe nkanta na se 9 edi wo Dennis ekunu ya ma ne kwa ho sempam ne se amekese se nsem we mu no ena sokwade se court na hyese emaya mienu wei enkwatwe mu kakra na Yakobon Adwoa bosuma ye wo ne taso aduonu no wo mapem wo court na court entra wo no sem so free say anamona amaye wona tu no emu yapam na sese we mu no court etirem say abaya bako odi finhia ne dunum na se sombo court dia bo ne say waboa ma jese ne agudi akoso nti ono so nkwa twere mu kakra na Yakobon Adwoa bosuma ye wo me de toso adu no mapem wo court na court entra wo no sem no so na Dennis owusu no ono akasa ne nua ba ma ne din di aye Victor owusu ansan ono so akasa etirem say sana moto na asie ne ye ne yapa every say onim de ntia emayo mo kukudro number timagina mo nanso sabe afa 9 ade wo be ma ekunu ni santi sana moto na kwato na ye ne de pano obomodin akasa kire kwato no say onya ne nanso papa every say o ma ye timi sabe obi di ewu a ese okwada afias ni santi ma kwato ye katase mamu asu biada o ma ya na mo ye ma no o mkoda afias ba ye betimi abo na nipa bonfo bi etena se efa second wo bi a ono so ye betimi ahye no na nsa de to dwa no enka nyina kire mu se emra ko ba se ma na twe sekan ade wa abamu a ne din ade Dennis owusu asa no ebusa wo modin zam ko pie mu e ayasabe na nkaja wono ma hwese nka mo de hye yi anka betimi akura no so nanso enka na beto dwa se wono ko pie mu ayasabe ya pe ene Dennis ejam akwa wa hwese mpa na ese amekese ne sa se we mu no ena koto ahya se mayo mienu no enkokoda mu enkwatwa prosifu akate enkwatwa se Yakobon Adwoa obubu abusuma ye wo ne de toso eye aduonu no wo mepie mu wo court na asem die no wonom entoas na ba eye DLFM ye Facebook no so a DLFM 106.9 kofidela dama o di video na to so aba benya bi ni wahwe na Dennis owusu ansa na maame adwadwa wo twa ne yasem kuma la be hwe bi abemu Dennis owusu ansa na video ne da Facebook so ba benya bi ni wahwe la be hwe bi la be hwe bi na fama yen ara hwesem sa abemu a wanka bi mfa hye mu 16 years pe na wanya me se amkese mayo mienu atwe knife ede awa no agye ne kwade afiri nsem ye hwe ne mu se Yakobon Adwoa bubusu de toso eye aduonu no court betna asem no so na hwe ba bia susan ede bodo hono ebeto we so ne sema hodo a efia sentiment no mu aba ye de mu nkiremo esem yen etiefo Eya monkey pos yarewa ama ni musu wo eya oman Ghana mu no Ghana Health Service ede abeto dwa se eya de o ma record one case e wo nkran pupui mantan mu no mo hwe se o mo bebo modin abo ye nipa ya wenya yarewa yi ho ban we na ye Dr. Dennis Lion ye Deputy Director Emma Public Health e wo Ghana Health Service o ye in charge of diseases surveillance e de abeto dwa se eya de cases yo mo record ye na watchi ya etwa mu yi nti nipa ya wenya yare ye ombebo modin ahwe ne se ne be ya o spread eye virus no na first case o mo record ye wo manga na ye monkey pox yarewa no na ye August bosomi no e wo Western region na nipa o munya yarewa no mu ye 25 na we no mo be record case ni wie no mu hu se da bi nipa ya wenya yare yi o wo so mo test ni maame no mo test na chese o ye positive nti no mo bebo modin aso mo be hwe eye maame no ene ne ba no se ne be ya bibia entuwom ne wo mu se yare ama ne ho so pa wo man ni mu na nso eye Ghana Health Service hye o man ne bo se on bebo modin aso on be bre na se ne be ya embe ha o man no
ya twaka sebo no so a na yebo e de agramu e Franklin Kwadwo ono no ayekofale ba no kra yenso e na ya president e de ma imani African na opani aka se kirem sei odi ya opa amanyokwa hodo o manga na mu efiri sei ye ba bato abai ento agba hodo onom ebo na manifesto sa hodo mo de ba bonten no enya de tumi esisudua e kasa de for manga na pro ne kankan ene kwan hodo be fa so betimi akon atu eye proyase wakasa kirem sei odi ya opa efiri sei o manga na manyokwa ni nyina da wanom ba obi aka kira Ghana fo so o man we de medo manga na pa mebo magana ayesese bia brochire o mebo magana cheche ne kanko akwanim pa ama mebunu so atimi anya dwuma ye na zetense we mu no na dwuma de etodwa e wo ye Kimpiski hotel na waka bupure matemu endo aye watan na November bosom de toso du nan e wo fimpi me de du nan mu na Franklin Kwadwo ekasa ana wo kire mu se adenti na manyokwa hodo mu o manga na mu wo betima ase na mo hwe hansa na de bia lada mo kasa na mo pritumi a o manga na pro ne kankan aje o man dia boso o manga na mansini nyina da pro ne kankan aje o man dia boso na de ba ko o kirem se ye ne ye party to nimpo se amanyofo yi ba pe na o manga na sika wo de o msa ba ko e tise nimfa ne benkum nyina da edi ba o manga na sikam edi ni se nyafu na so mo soro o manga na banwa so pe yetuma ti wanom emfa nkogina court emamra na wo mu ndi Franklin Kwadwo akirem se sansensem na ekoso na manyokwa hodo na mamoden entrance no mfa man Ghana ento makoma so yie pa every man na mo se mo so man Ghana no enya sa na te o chem se manyokwa hodo na nkasa mo so man Ghana we de ye man kasa ye funu na mo ba na mo man Ghana pasa mo dwene ho ne de dabi o chem se nya na manyokwa hodo mo man Ghana mu no MPP ne NDC ene manyokwa aka no adwene man Ghana ho wakasa chem se wo hwe office of special prosecutor na ne modern ba obo ene dwumade a wodie no na ka ban acha so yi se emeboa na mako entia pro ne kankan nanso amanyekwa hodo ya bai wo mu nyina da nta akire nti edi ba bia na okona ye den pam nanti aye Franklin Kwadwo akasa akirem sei ade ba ka betrimi yaboa na pro ne kankan yetumatu ase no amanyekwa na hodo na akasa ne nyina da emfa mu sa mfa so mobo emehye omanga na nyina abo sei afu ya ba ye kwakoto ye mobo pe wo betrimi yaboa pro ne kankan no wo matumi adimu akoten emla Franklin Kwadwo ekasa adwumadi na se no enso do tu gwa no emu entiremu no enie. Yes, sir, Ben, we did this work together. We analyzed over 1,000 procurements contracts that we've seen so far. Only 5% could pass muster, but the laws that we have put together. In the very year we're going to the IMF, or the year we got to go to the IMF, was a time when 85% of all procurement issues did not go through the Give Me system, a system we ourselves have created. What do you think we are doing to ourselves? And here is where I'll call on Clara, my good friend, and all the donors. You are one of the most important people in this part of our world. And I think you encourage and facilitate corruption. Why? Because you invest money into these procurement systems. Sorry, what's it called? Public financial management. You are tired. They put the money, you talk to World Bank, we'll do this. You go and see, they give them 150 million, 250 million. Then you go and look at the report, you see, there's nothing really happening. The only real people fighting corruption, grand corruption, are civil society actors and investigative journalists. That's why you should give us the more money, really. We are not saints, but obviously, we are not saints, but we can definitely get you. Okay. Thank you. Ani awoti ye aya kwafale ba yo no akranse na ya president edema imani Africa na den ade Franklin Kwadwo ana wote se o kire ni semu no eno akiri ana opani pa ono no oya director edema strategy research and affairs eye communication division ne den ade Sammy eye dako ono so aka se kirem sei enema hodo ekwaso no eye ne ya pa efiri so magana ya pesa ye konde 2 pro ne kankan se a amayekori nyina dan taachira nte sade omangana pro ne kankan ebeye den pass ebetimi akon atu ase. There are a few inputs I'd like to make, and I'll start from where Franklin got off and said that. Did you say Sweden? Did you say Sweden? I don't know, but he said if you are driving and you can be stopping that law in Ghana. Yes, the Office of the Special Prosecutor has been given the power to do that, and is doing that. And that brings back the conversation on unexplained wealth. Unexplained wealth is already criminal in Ghana. I think we are talking about the practicalizing of it. You know, when the Constitution provides for something larger, the Constitution provides in Article 284 something that if your lawful income does not match your assets, you must be made to explain. So all I'm trying to say is that
it's erroneous when we say Ghana does not have unexplained wealth law. Ghana has unexplained wealth law. But the challenge here, and I'll come to it, is the reverse burden they talked about. So currently, if we take the office of the special prosecutor, when we see Franklin Kwadwo driving, say, the latest Mercedes-Benz, yes, we have the power to stop you and seize your car that very moment, and we can keep the vehicle for up to 7 days without going to court to enable us to investigate you. Now, the problem is that sometimes when you have investigated someone, when he was committing the corruption, you and I, as Dr. Baumia said sometime, we were not there. So sometimes it's very difficult trying to link whatever he has acquired to the corruption. So when we say the reverse burden for the law enforcement agents, all we are trying to say is that we should be able to demonstrate that if you put Franklin Kwadwo's lawful income together, he couldn't have afforded that particular vehicle he's buying. Then the reverse shift to Franklin Kwadwo to now tell us how he got it. So in the course of us investigating, you will say that your deceased brother bought the car for you. We are going to check your deceased brother whether he had the money to buy the car for you. So by the time we tell the court that we have checked all your lawful income and we are convinced that you could not have afforded it, that is when we need the reverse burden of proof. So any the Director of Strategy, Research and Communications Division, Neden Adesame Dako and what them say. The Akoso no mugusu ba adwuma de nanso edu ba bia mpenifo betete ente sade bedu baby no be ya den pass pro ne kankan no ye betimi atu ase eno achi ene mpenifo awdom de da manyoku ahodo anu nso kopie wodwuma de na se ramo so se ebo se yakopɔ ya adom na se Ghana for de tumi ma omo pa mo ba wo betimi de chapa guakwan ma pro ne kankan yetimi akon atu ase. I pledge today on my hand that I shall never ever in my lifetime as president, as father, as young man, and as any person in Ghana. And I want to pledge to you, all of you. Politics is not a profession. Politics is for service. If you know you can't serve your people, don't get into politics. We have made our commitments in our manifesto. We shall continue to leverage this to increase transparency. Don't underestimate the taking away of the human face in doing government business or in doing business generally. If you vote us into power, we make sure that corruption becomes an issue of the party. Any awoti ye mpenifo da mo preteme say yankopɔ ya adoma 2024 about to betu badi kwanem no na wote say wanom e kire wonom adwen ne krakra mo no na All People's Congress wanom eye Frank Atini eye Hassan Ayalega kopie mu na no so kire mu say oman Ghana yetim sese no ye ba betu aba pe na Ghana de hye edidi amanyoku achi na mo gigi sika de hye shombotom wakasa kire mu say sa na motuo na Ghana de hye bituo no say ye nyan pe na ye to ye tumi e de mamanyofo yi ekodu ba bi na se nipa no odi abato no mu no ba na wantumi amabra e de pa na obeka ne senti odi afuto de magana fo nyina say abato ye kwato agigi sika ne ye nya ye firi say ye ne sa pe e mamanyofo no entimi ni dwuma a ese omudie e do so mo man Ghana e do so mu enchire mu nie. But people are not interested in that. People are interested in how much do you want to give me to vote. And this is what the beginning of corruption. So the corruption level that we are talking about starts from the individual nationalistic method that we need to begin to understand that change of mindset is the only thing that can fight corruption, attitudinal change. And if we have this attitude of asking for money before voting, then we can put all the corruption institutions to fight against corruption. It will not help us. All of us, you are entitled to vote a leader that will change this political class. And if you take money and vote the wrong leader, you are part of it. So don't see those who are in power to be the problem. It is those who give them the power, they are the problem. And they take money in order to elect bad leaders. So you cannot feed garbage in and don't expect garbage out. So if we decide to feed garbage in, we should be expecting garbage out. So if you decide to take money to vote for people to become your president, expect that when the economy is bad, you are the cause and not the DLFM 106.9. Any awoti Frank Atini Adema All People's Congress. Neden Eden Hassan Ayalega no chirem say o man Ghana. Sika Agyei different mayoko ahodo bi hono mansan akoto aba no yenya efri say. Eno nso ye ka pro ne kankan a e ka ho bi pa. Emu chiremu ena yede asem we. Yento akase bo no eso. National Labour Commission akofile a injunction at the Ghana Highway Authority Senior Staff Association and a Ghana Highway Workers Union so a High Court. Na nipa okofile sa injunction a National Labour Commission Executive Secretary Ofosu Asamoah November Busumimu
a wɔkyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ ɔmo si ɛyɛ strike a ɔmo kɔ no ano na ɔmo started strike yi ɛwɔ ɛyɛ ɛbinada yɛ etwa mu November 12 ɛyɛ afi 2024 yi mu a court ne kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ ɛyɛ Ghana Highway Authority for no esi strike na no na ɔmo bra na ɔmo bɛyɛ ɔmo adwuma na ɛyɛ application ɔmo grant ne for 10 days nti no sɛ expire a wɔsɛ nipa na ɔde application ne baayɛ no ɛba court na ɔmo bɛtoa biribiara so na ɛyɛ Ghana Highway Authority for no kyerɛ sɛ nneɛma bi kokɔkokɔ so wɔ ɛyɛ Ghana constitution ni mu a ɛnkɔ yie ɛma wɔm ɛnu nti na ɔmo kɔ strike na so high court ɛde abeto dwa sɛ daabi ɛwɔ sɛ ɔmo ba na ɔmo bɛ start ɛyɛ ɔmo adwuma no efisɛ strike ne deɛ ɛwɔ sɛ ɔmo twam. Yanto akasiabɔ no so ne yɛnkɔ pie mu ɛwɔ apie bantanim na yɛnkɔ district chief executive ɛde ma de hia wɔnom ɛwɔ Fanti Akwasa abeto mpesiwa so ɛno wɔ apie bantam ne den ɛde ɛnɛ zofusu wakasa ɛde abasobɔ kɛseɛ ɛde ama MPP amanyuku a Ghana mampanin na adedanko akufo ade tuanen na openia ne den de ɛnɛ zofusu ka se no kyerem sɛ Ghana mampanin na adedanko akufo ado ɛbɛhuru bɛtena ɔma Ghana banwa kɛseɛ wɔ esuo no ne modern bo party through efa kwaye mu no kwada ne me pam openi ka se no kyerem sɛ wo hwɛ no ɔman Ghana ekwaye aya kono papa ne santi onim de enti a enipa bi bɛtena ase na ɔma ka so ɛnɛ ɔma Ghana kwaye ho sensɛm ayɛ den bibia tonsuom ɔkyerem sɛ nya no kura da enti Ghana fo mo bɔ modern bo mpaye mo mobi emvantai MPP amanyoko na chi na afin so Dr. Mahmoud Bawumi a ɔne yɛ frankatwini ɛde ma MPP amanyoko no emra NS ofosu ɛyɛ ofosu aka se no kyerem sɛ wohwa ɛyɛ Fanti Akwa impotem hɔ no ma kwa ho nsensɛm no bibia tetin ɔkyerem sɛ wohwa modern bo MPP amanyoko bɛtɔn banga na banwa so no mabɔna fatira sɛ hodo motimi atete ɛyɛ 811 bucks na mode ma de hia wɔn wɔ impotem hɔ no wɔkyerem sɛ bibia akɔyie pa ne senti ɔnom de enti a enipa bi bɛtena ase na wɔn ma ka sɛ MPP amanyoko ba ya modern bo nkɔyie nneɛma ntimi de dada na kwama wɔkyerem sɛ sansensɛm amanfo kɛka no Ghana fo mo ntungo frem sɛ we nyina yɛ nneɛma hodo bi a enipa bi kɛka no mo de agu amanyoko n'anim asenti ejem futuro keke entemote ya mbontungu ba bi kram odem so de tudwa emla nanu ana mbo akwafa aba so ene se Fanti Akwa South abato mpeso aso ne de ne kwaso ope ene wo kyerem se wo hwenhye pa Ghana mampanin e de agu akwa mu na ekwaye pa ne senti Ghana de hye nyina da montai wo no mache firi se mo pese kraye etumpon ekona ne mu de a ne nyina da ejina MPP amanyoko yi eso wasa ka se kyerem se kese no mampanin e de ne magu akwa mu a wonom eba ho ban se oman Ghana kwa bia betumi akwaye pam ekwafa botom nyete onoma mudia nto sinema hodo akwaso nso obi abotum betimi aye denti Ghana de hye nyinada samoto abana mmamaden eto event MPP amanyoko ne fi say moto di MPP dia mbetimi abre pa mukua ya moye ne mu emra waje mre ene yanam senior owa pie mantem kontine kofia otwetwe twenko bana sima hodo a NS ofosi dutwa no emu enkyere mu enie enam so ama ye di fertilizer duduo na adiama afiafo na de dikan no ye de fertilizer bags no 811 edi amaguafo 811 no emema omunya bi 567 emaso 243 ena enya fertilizer in phase 1 no ebi sesia minimum kasai abana sama ya fertilizer duduo no 5000 bags of fertilizer abaya sadima ya yasase etwi ediaba agric office na wo system na enjebia ya be chance se ya de ma ya kuafo sade be ya e be boa ama mfuo ahodo nnobaya ahodo a ye dua no e betumi akọ enimpa na ma aduane atumi atena omayi mu daada na mbo ya sanya bi e de akọ amanone ama ya nya sika afiri mu e de abo omayi ho ebra ebiem abayi na wo hyehyɛ paso edi abro ema oduduo ye 2,980 kilograms of maize and abayi edi ama akuafo eno si wa abayi hyehyɛ proya so edi embrako ema oduduo ye 100 asa di ama akuafo na sa brako ayedi ama akuafo yi omo bewo na omo adoso na dudu ani eda so na se ni daso so every mu eba ye 1000 enti embrako oha na aban no adiba ya ye di man duafo no yenya 1000 every mu enti wanyina ye hye soronko a
na na de dan kwani ba mi aban ba ye omo de bua amakuayo aye anika ama eni a woti ye aya mercy krate ade ma de hia won mo fante akwa south abeto mpesua so ne den ede ns ofosu ena yede mu ntemu nyinada ede asem weyin eno achi ena parliamentary candidate dogina mu ede ma MPP oso wokwa manyokro no fante akwa south abeto mpesua so ne den ede dik ofoli ata ono to de Ghana titu ene ade hia won mo fante akwa abeto mpesua so nyinada se afu ya abeto afe Dr. Mahmoud Bawumia otu franka de MPP amanyokro no monto aba no fa manifri se ne Ghana batan mo ho atumi atamo muntua school fees ni nyina ne say free senior high school number ne senti mo ho atomo ye pa mo pese wei etumi to asene kwada nim dia monto aba no fente MPP free say monnim na moto aba de mani si pombo mbetwam e ma Ghana batan mabre pa ene simu enchire mu nie aban any development because we here wa especially aban a onye yim ayama sesitafo so here ni o education there esemoko wo hwe aman a wo tun ho no education senior wo makra wo ho senior wo mde jama besi ni na tun ho aba into education there aban ama ho kwan say it should not be a barrier from primary to secondary etibe ayama wo free academic training. I say we be take advantage of that. Maybe boy, na India do. Say aban do so you won. Inti sika wo munya. One person wo tun phone. One fa sika and share and in one man enko education. Because on no kwa if you who crowd and Obako Siadi, I be the Adwoa won. Dama one who crowd and Obako Siadi, I be the Adwoa won. Dama one Eni a woti ye aya parliamentary candidate ogina mu adema de hia one more fante akwa south abato empesua so ne den adudik ofoli ata e do kirem say omanga ne yehwe ne yanya mistake ankoto aba enfa mani sente sane ye ne sade aye bape Ghana ye bebre pa emo enchemu ene ye di asemi yentoa kasebo no eso Omampani Dada John Dramani Mahama oni ye Frankatuni ma ye NDC amanyokuo no ade abetu dwa say ya ade a obesi ye service centers ade ama akuafo a omowo eye district bia na we na okasa wo ye mini rally wo akontombra e wo Western North region ana o chere say eye service centers si ebeboa ama machines omudi ye kuayo ene niam omudi ye kuayo no wa provide ede ama eye akuafo ne bi to say fertilizers ene no baye no omoji a ombetimi abetua no da omubenye scan enya se wo se omunye scan sana omaye eye omaduadua enobaye nti onim se we beboa ama ye akuafo no etimi aye kua no eye we na ye Omampani Dada John Dramani Mahama esa be shebo se eye ade odi nsuo ebeboa eye akuafo no nti no besi eye borehole se eye dry season eye opebre ni du a ebetimi aboa wom ama awata eye omo no baye ne so na aboa eye agricultural productivity no ewa afibia mu we na ye NDC flag bearer ye John Dramani Mahama ekasa omonto aba no ema NDC aban no no mo fancy ye embra oman Ghana na fise eye MPP amanyokuo ne de enye oman papa no mu enye poor governance ana omode bra oman na ye so man to aba na ama NDC amanyokuo na eye ade oman no ebese into omonto aba ne ema eye NDC amanyokuo no ene onu akasa John Dramani Mahama no yenti ensema okay I was there ye kosopeja ekuyetuma na ekosopenti NDC wo hwe ye krata e friend manifesto ye de etudwa no ene say ye beboa ekuafo enti district bia ye de enfidia ye de ye kuyetuma ye tractor ni bia ye de ye kuyetuma ye de ba be tractor station farmer service center e was our district omodo ebrom omodo emu bibia odobia unya say tractor be ba be do Obeko tractor station, Ombeba Bedoma, we have fertilizer, a Hona Obeko, we hear drone, Udebegu, we grow, and I say one more so, a Hona in Obeko. Now, a Hona, so Hona Umputesika, Yabeba the Yamo, that's what one, I say we grow, and I say, or Banchi, and I, or Body, and I say, Bibia with Bibia, Okotoya, not a Kaka Damono, no Abitia, Senabea, a Fesum Buma, near Sabe. As
Mapuna almost 1%, almost yet, almost Juma, if you are so we have poultry farm, you have one in Kukubono, near the Kukobanaba, near Mount Nigeria, near Mount Sikapa, almost to Kusia, now Akoto, Kusia, now this Kanasha Okotum, and Kukono, and no Akoto, Akokono, now all this Kanasha Okotum. Opesa ototopa now you meet fire. You have a mouth phone, no, near mouth Islam, near mouth Sikaka, no I shall say, now ototopa. Ezu Yenya no man so almost dija, yede a ma bank eba. When you are simple now they are photo. When you are capra now they are photo. A room open Bussian, Edit, Yabama Bussiano, Open Vivian and Toho Asania Mauscano. Interest those who are from Yabama Umreso Nuitia, and Tunia 50, now Vitia, Unia 100, no Abitia, or Pimsa Vitia. Almost all Scomusia, almost Anuituma. Your National Apprenticeship Program. Mamuya Masters, you know, the pump for hairdressers, auto mechanics, mason for, tiling for, welders, Bibia, Yibitia, Moka, not yet in Padana, na Mocha, Mama, Sandwich, Amuya, near Mama certificates. DLFM 106.9. Eni a wuti ye eya omanpani dada John Dramani Mahama onu ye Frankatuni ma NDC amanyokuo no ana osre oman ne se omonto abane ema eye NDC aban no we na okasa bio na okire se was president bia esi statue ema ne ho anaka ono de ne statue si ba bia wo oman ni mu na MPP amanyokofo na akwakosi eye statue a omode pe anuonyam hye. Niakawa, and it's a statue. Yakawa, normal cosi statue. Nipa unyel free abemo. I say we free abemo na and go for kai with Juma pa na omokaso omo bo abaso. Nia cosi statue amount. And so unyam koi. And I oko wa opa o statue huntuma. Ezu Nasani eno. And yet. Anka me de yakasa me fa me statue nkosi baby amaye adwuma pa bia ene anka tema habo me de ba ko besi o ezu anka Kotuko airport terminal 3 me de ba ko besi o anka University of Ghana Medical Center me de ba ko besi o Anka Kwame Nkrumah interchange, maybe Bakubesi yo. Anka Kaswa interchange, maybe Bakubesi yo. Anka Kejetia market, maybe Bakubesi yo. Ezu. Anka Obehume statue of Ghana hangina. And so we baby or this statue no ko see ya. Enjuma oya wo honyina oye. Hospital Amudi Kosi, hospital name, ye see ye. Interchange now, yes, you know, China for no, ye. Tagrade market settle, Ejano, ye. A quite no pony run about a statue, Nissis or no, ye. Ezu Omo baby Oma say Druno, ye, Omoko, Niembe Bonia, Akano Hobai. DLFM 106.9. Eni a wuti ye eya omanpani dada John Dramani Mahama ono ye Frankatuni ma NDC amanyoko no ana okire se yade a omanpani bia statue ema ne ho anase ba bia otimi di dwuma na ka yade ane de edo sesen ye MPP amanyoko fo no yanto akase bodo so ne yankoso nyina mu ewa Western North eye matanim omanpani dada John Dramani Mahama ogusua egbontoa ewo potem honum na wasa kasa ede etesene enkransasem ede ma ade hia wonom ewa Western North eye matanim no wakire mu sei nyankopon ya dom no opanima abosumedi animan ne da tosonson Ghana fo nyina kwato aba no omanpende da John Dramani Mahama and have zo ndi samanyokuro no wonom di amayemu ama etesene oman Ghana bato no nkonim pe oba mensen no anase matam no ensa betimi akesuapon oche eya university no obesi bi di ama wonom pam odimse de tudwa emra kopie mu enti ane na Western of eye matanim na one nana matem kondwa ene adesha wodem enti edi nkita ho ana okirem say empia ma yokwe batina abanwa so pe na Ghana man penin nana adodan kwa kufu ado o man Ghana ya matam ni nada na eyedu wa pagya mu ede akodu nsia nanso okirem say o man penin pagya mu sa wie ye ne watena na baabi watena na tusi say din bibia mfa ne ho
Say Ghana wa cheche musano, sem puntu obekwaso. Se na betimi akwankan, omampani na Ghana mampani na Dankwa Akufo Adwoa tene bebe ne wayi nani sesabe. Poni bani a wayi mframa wotwam. Omampani da John Dramani Mahama eka se kyerem sei. Nyankopon na dom na oba beye mampani pe. Oman Ghana mantem ne nyina da eyade asuapono besi bi honom. Wakasa kyerem sei waye bida every say e ma Ghana fo. E ma na kwagya baso so mampani no oba no homaden ekosi suapon. E wabona hafo afifra mantem so okosi bi honom senti. Ekwanya kase abada honom Ghana fo mamuni mu ho abro. Montu abamfama ntitru ene Ghana de hia. Mo wa send off no vi so di abato mu konim pe oba suapon be ba honom pam. Ompenda da John Dramani Mahama eye sisaniku de ho a wodie no. Wei eka na botaye a opese Ghana de hia to abade ma no ba pe. O ma Ghana shable betimi asesa. No emra ko ba maden ekọ hotira kasam ekasa we nti ni potamo no. Enso do ompenda da John Dramani Mahama de tu dwa no. Emu enchire mu no enie. Region region bia wo hwe NDC your policy a was a region bia area public university baako enti abra ye wa ba mu na bronga half omuni na Volta region omuni public university UDS ye ne besi ye University of Health and Allied Sciences e wo Volta region ye ne besi ye University of Environment e wo Eastern region ye ne besi ye University of Energy and Renewable Natural Resources ewo bronga afo ye ne besi ye enti ya chicha regions no yes 6 new regions ewo ho nyina LCAC University wo and campuses of university enti na sekobase university no edru ho na ye be ye university asane amunya adwe amosimo yi asase ato ho mo pese mo de tertiary educational institution ye be hwe asase no na Sammy Adwoa ye the university na ba DLFM 106.9 Ne kwakra mo no na wampenda da John Dramani Mahama o kase de o kirem sei ade ba ko a ama ne ho ato no ne nani agiti trupa ne sei babi bia obekwa ko bonto ano na nanom ahemfo katre ne sei afia abato we ne de nkunim de ne dia afizo maga na de hia omoya asofo do na da na ahia ne nkom sei afia abato no obedi nkunim ni senti empia mayoko na montene so ena mo ka kire maga na fo sei aba na moto a enim se ndisi bedi nkunim de nanso masebe dwa kwanwa na monto ema ndisi amayoko ni nkunim no penda da Dramani Mahama ega se do kire mi se oh Ghana fo munya botre o chese mo nkoto skatem browse every time entim ma se chiniye ebekwa masebe dwam na obekọ no na dam dodo adoso no yoso no ma o chese se osono makwa masebe dwam dia amamoni bo be yeten ontumi fa mpunto emfa ma tempo Ghana de moto abana mmabo ne se moto ede ma mba penda da John Dramani Mahama no na masebe dwan so moto ede ma ni se manyoko ni ma makwa franka akwepia masebe dwam ene so mu enchire mu no enie Yempe skirt and blouse bia ewo yakwemu. Yempe skirt and blouse bia wo yakwemu. Mako baby bebre ama yatese omuni se JM ene bedin kudim nyame adawma ewo presidential elections do. Enti omuni na omukache amanfo se oh president ni ye say JM afa. And so parliament there yesra momonto man. Baby me and Adamu e was say motoma binya nkwa a ogina hai e fi say and sama yake na dadia so eba akontomra queen akontomra eko body queen akontomra eko sehwo queen ye ka say ye be ya agisi ye call mention bedroom eko jisika no asani yetimi abaye na se muyi mi mampanyi na me call mention bedroom na osonoma e na ye homa oje so mbema isika be ye mokwan oje so mbema isika be ye mokwan debi omo mai enti na wasi yenya parliamentarians na dodo e parliament se ne be ya ne akin bia ye ba yetimi aye enti mo hye sanso obi abeka se to skirt and blouse empene ka se debi metro ama JM na matro ama minya ketwa pious DLFM 106.9 Eni a wuti yei aya frankatine adema NDC chine amanyeko no obampenda da John Dramani Mahama ana wotire mse munnim na mokoto aba no na mo mama se bedwam osoroma no do so mba bre pa free se bedu babi mpuntu no ebeba o man Ghana sasabe Johnson aba akokoi emu nkire mu ana yede asumwe Vice Chairman Emma Baomia campaign team eye nana akomia e de abetu dwa se
tax ho sensema ama ne ho so wo man Ghana mu no enya ade a woso mo de sobo no ebo Dr. Mahamudu Bawumia esan se ode cashless economy by no on de by se ne be ya se wo to aduane kra wo important ma ebe ye easy ama no atimi asene ama nipa no na ama financial transaction no aye accessible na ya ade a Dr. Mahamudu Bawumia edi momo tax any reopening taxes no edi koto government collective decision anim a onu na ejina as team player into no onu akasa ant na se onu ade ne mra ebeba na ya ade odekoto omanim nipa dodo a eti ase se onfembra no ana ode ba ya nya ade a onu ade ne pe ede ba ye yenti nsema okay. Bawumia himself has expressed certain policies which the government has gone against. You talk about tolling. The government went against it and closed the tolls. He talked about not taxing Momo, because Bawumia's vision is that we have to go off cash, so that when you are buying Kofi Brokman at Legon or you are buying Wache at Nima, you can pay on your phone, like it's happening all over the world. And to do that, to be able to get the Kofi Brokman woman or the Wache woman to accept, you can't impose. So if you want a cashless economy, you can't be taxing Momo. But his own government went against it and imposed Momo. And you make a proposal and other people disagree. Are you coming out to say that when we went to the management meeting, I disagreed with the other members? No. Once the decision is taken in cabinet, it becomes a collective decision. That is what we call team player. You can put up your viewpoint and argue it out. Other people will listen. They also put up their viewpoint, argue it out. At the end of the day, there are about 30 ministers sitting there, including the president. They take a decision, and you are bound by it. DLFM 106.9. Eni a wuti ye vice chairman de Bawumia campaign team Nana Komia ana oka se tax ho sensem no omunjai so mo de sobo no ebo Dr. Mahamudu Bawumia na ya ade anipa dodo na agitu mu ye to akase ye bono so ane ye mo emfamfiri mu emfiri endi samanyoko num ne yenkopie mu a wagese ne MPP de ne ma na yegusu aye weyi na Dr. Mahamudu Bawumia frankatini edema MPP osuru kokoko amanyoko no wakase akirem se adehia mo waka kwada so asante mantemu mate denne efrise digital skills eba o maganda mu nyasem kuma no bon ho maden sa adehia mo kwada so mebunu ba ko mako be 5000 empim num mbotuma nya adwuma ya mutimu fie na mo ya adwuma monone na mo gi $1 sikebi na mo de agum botom Dr. Mahamudu Bawumia gazette em say o maganda ya tim sese no ontime tenase enya hwe han sa mo maganda mrade biala da efrise ne wiase afa na nyina yakwa na jegeta endi ontime tenase de biala danti adehia mo kwada so yi afu moto abana monto enfama no na wasanga ze ekyem se Ghana adehia nyina da titiri no mabunu no ena wiase afa na nyina ta adwuma ba obi aye bia sikaba no botom eya ba fon tentan no so ni se ba modin na ye babunu dia afi we mansa we chance wanya every time akwanya ba afu ya bato afinti yama ye ho modin se MPP amanyoko ne ye bato awa no so na moni ba mo bo titiri ene abafo kwa mo fa so di dwuma no ene ama entimi ekoda ne mpam Dr. Mahamudu Bawumia agaze ekyem se afi abato afi we ne de mo hena Ghana for man ni o manhwa mo afiri sei wo hwa ba fo tentan so dwumadi a odie na ekoda ne mu ye pa ni senti Ghana for mo de na mo kyam bobere wa fi abato afiri sei ekunumde ba pa adehye mo kwada fo kwada so emebunu mako 5000 mbanya adwuma ya mo so sika atimi ababa gum botom Dr. Mahamudu Bawumia ne kasa emu no enso do dwa no emu enkyeremu nie memunu so omuhia skills ya the technical and vocational aba omuso omuhia digital skills and then we are seeing na e digital o digital skills are now otikwada so ha ubetime ye adwuma e wo America right from here e wo Canada e wo Singapore na otiha na oju dollars e wo ha wo kwada so enti me pese Ghana memunu yama omo training in digital skills maybe even school dropouts ebetime training enti me pese yenya at least 1 million people with digital skills kwada so ha we are going to take 5,000 youth eni awoti ye ayafankatini edema MPP osunu kokoko amanyoko no Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia nene na awoti yen enu achi ana sofo ahodo a wanzu ko pia dwumade na se ewa kwada senso ba kuje akasemu kasa na okirem so Dr. Mahamudu Bawumia de Ghana for mo mo nsem fama na frisa ne modern ba wabo no eso eni ye pa okirem se Ghana for adehia mono montantu kwan ana monim faso de a ewo de geta na ho nti
most na say be na mkeka ka ma adwan wo kirem say Ghana for say monnim na afu abato no manto amfa ma doctor ma mo ba wo mi ane pia manyoko na nim nkunim a mo ba bre pa ene se mo enkyere mo enie edabia MPB kasa waka say digital emfa bia ne mesi apono so na me mu hye na me fat nipa bi wa se ya hwe yi na ye de ye hyebre hye won sa ye be catch last year me ne me family to kwan call US na baby aye free akono o hand luggage kure kita o betu yaka masasa dollars o mboto me se me du ha betu ya na airport o mo ka che se o mo ni ska de se betu ya o card so enti senya se ne amo ye ya me timi send this kagu me phone so at once e push call bank e you show me bank card e di tia ka me ne me ma ye ka airport o enti dia ma bi o ma wutu kwan ta na wo tia ne ye ka o be ka se bia e ya de hunu kitu e bi ne ayama o e ya de kese pa eso se yebu na ye hyemu kana eti afutu kakra mesa de ama ye nyina nse Ghana batwo no mom ye nhye ne nso se e fi sabri kono enya osom asem de osom ha ana se bia de ofri ha ana de ofri ha na mo yanwe nse ne obetimi aye nhye ye pamma ye nga e betimi aboa oman ni nyina Circle interchange Adwoa Agyei na ye mra obeti bilamti anytime ade poku ase de so okika ni nyina bomu a anytime ade eye 289 million dollars but circle interchange kwa am in 260 million enti say ye dwen say we fi ha we som ha we ye bedi ehu agu asofo amwa ha abato enye nkwagye oman hihye enye salvation eba nkwagye asemu a enye character bo ye so ne pastor banana eba oman hihye a ye hwe nipa odi no kware yo ye de ade hye ne so betima ye ni yamaye na ye fa hye ne nsa na emwae fatu kakra mediama we no sebe de na odi so sabre no enye konfo ampesempese guniti e kristo ni itimesramo eba manyo semu a enye nchichemu se we sum ha yen hwe ne o integrity yo de ti no kure etumi ayade na maye edoni ade be boae 106.9 eni awoti ye eya sofo mpanimfo a wanum kopie mo Dr. Mahmoud Bawumia ne kampeto ana wopo e wo kwada so asante mata ne mo kopie ase ni bi ena wate se wo kirem se oman Ghana abato anya nkwagye asem enti wo yo sofo a wantrase e menya nye oman kwhye ba bi oman Ghana e bebrenti monto aba no emfama Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia free say ono pa na betua ba oman Ghana hyebre no etimi asesai mo kiremu ena yede asemwe Asante Mampon Deputy Chief Imam Alhaji Ahmed Osman edi ato awofo ni na anim se e wo so mudi anim no mo ye campaign edi ma MPP amanyoko no efi se ye free SHS no abeboa eye omufie pan ni omabusua a odi oka na otwemu ni se ye free SHS ni nti no obi atimi ko school sika e wasen komo nse e wo school mu no free SHS nti no obi atimi ko a onse sika bia enka ne no nanka uyo school ni na okonyema ye be yiwedi every school ni mountimi into school subio na so free SHS nti so onyem krampo na utimi ko school etro ewie ebenya adwuma papaye nti osre eye awofo ne se omundi anim no monye campaign ema MPP amanyoko no na se Dr. Muhammadu Bawumia eba obehye ye free SHS program ni mukina ama aboa ni pampempem na asanso aboa eye awofo no no moto abane nso ma eye MPP amanyoko na omunim se omobeboa de niam afoforo nso awura eye free SHS nim to sremala omonto abane ma eye MPP amanyoko no no momfa eye free SHS ni engina ona so moto abama eye amanyoko foforo a omobetwa free SHS nim Yana sa campaign efa si free senior high enye executive ena e wose omoye yen Ghana manma yen na e wose ye sorry na ye ka no kure e kire ye ba munum se enne ya wanya dwumade e free say enete obi a momma yen ka no kure se wan ka no kure a o si uyedin no mi no ba ebe kan na se nipa so e ya dia se wose ayeye dia
Yankopon dear Omoya Yano, Asoyeni, Mimi say, Sanka me ma emre aka, dear me a see my brother Bomua, Efa free senior high, Midi me bako emra ne enye free senior high, and I made me bounce ako free senior high. Mahu emu. Sansu na me say, said ya kai, Yaya Yawahina, Yabenya dance for be said. Apem akasa na se nipa yi aye say amawa o say mi yi na firiwo mo hwe mamu ma ye yen say Israel fo emra Moses okodi wo no mo ena Yankopon say mi hyemo animonyam nyame ka say mi mamu no mi mamu ye bibia ade atia monko ha say aduane beba na mo atie adi monno ye monye hwe anopa aduane ebeba efiri soro na aba okoya na watie adi ayimre aduane beba nyame say mi hyemo animonyam omodi ko enimu amase omo abre ene Yankopon say mo say mo abre bia ene monko do afi enfiemienu ansa na moadi yenso yempa na sa ne nyame di ma ye no aso ye ni ye bo ho ban nipa ya ade a wo say ye enti na nyame una odi party no odi oman no edi ma Ghana mai di omoye ye no aso ye ni we ya America menya politics eye ade a omoye ena America enti nyame wo nshira so maye we ena eye ade a ye ma alhamdulillah subhanallahi wa ta'ala. Niya wuti ye Asante Mompon Deputy Chief Imam Alhaji Ahmed Osman ana otre se awofo no enhwe no monto abama MPP amanyokuo no se le be yombe maintain free SHS no na emboa awofo no ene omomba nina yanko Facebook no so na yanka adwenkyere kakra Ghana de hye ato ede amane yen we ye baba Mahama Oboase ene wo kirem se NDC and John Mahama are seriously for power and not that they have better policies, but they are hungry in obsessing. Yo yate o chemdo wampenda da John Dramani Mahama no nyesa obeboa Ghana na mbum watena se yache wabogeti wasa ontumi mantin na ni abresa anti Ghana for mama ni na hoye pa yo yada se pa we ya Richard ahwe DLFM news o say official they say more that is say bia no manam o hwe live edi free gwetire DJ Ghana man senior man DLFM anes ya chiao ya da se pass da ne da nyina utumi biemu ema kaseba na ndam gwetire ni adehia mo mpotemo nyina tumi enya bi etie wensu every Kofi Parliament na wachire mi say DLFM presenters or say moye too much or share live very free agona bobi kuma senior ya da se pass wonso bire ni bire nyina da waje mre na okaya ho Facebook no so wie na Ghana de che na nsem wo se be gina na agye mensam kase abo a yensa so awie no yade ni nyina ebesie kase bo musemfo ya Mace Mebel entry okoji abokran senior gangster card Adam Pai body tie ti ewa kase botem Kofi Tera bema 10 gram a enwi na hofe adwa na sabi subamum na ka kra so de kopie mu ewo Facebook no so enanu mienu nso ayesi konwa edi kase obesema wie no edi amegye so twabawu de hye kwankron takra de kodwo kuro ma mekwa prema se bagya konwa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi menimi aba ho fedia Adwoa Agyei Sikapa ya sorry si na Adwoa Silky oba be fa na twa na on na pamfo Kwame Yafum NFA sexy journalist edi DL wadwumadi ni so atoa so edi amama akasa ve ni kwaso nda DLFM 106.9 yemu bibia mu eni tia adehye give us P capsules